Gavanas omedo golo duondgi kaluwore kod pok mag omenda madhine kaontis ma oketie bajet mag 2025-2026 ka gikoni pok ma oketne kaontis ok sir loch mar kor gwenge. Koloso Mumias East, Gavana ma Kakamega Fernandes Barasa, mabende en jakom komiti mar omenda e buduol mar riwruog Gavanas onyiso senators kod jod bura mondo neni omenda maromo bilion 465 oterne kaontis. Okoni kaontis sani yudre kama teke chopo chenro mag dongruok kaluwore kod nok mar omenda mawuok e piny owacho mamalo. Bajeti ambayo ilipitishwa wiki iliyopita kwa sababu ni bajeti ambayo inagandamiza ugatuzi. Ndiposa tunasisitiza wale wabunge wetu ambao kwa mediation committee na senators ambao tunaunga mkono wakiongozwa na senator wa Nairobi ambaye ni Secretary General wa chama kubwa cha ODM Mheshimiwa Edwin Sifuna, tutilie mkazo zile mediation ambazo inaendelea ili counties zipewe haki ya pesa ambazo ni shilingi bilioni 465. Huo ndio msimamo wetu kama magavanas wote na mimi kama mwenyekiti wao wa kamati ya fedha.